87.6 Ghetto FM. Gatwambirie gicunjĩ gĩkĩ kĩa bĩrĩ kĩa inuku biria biamatĩtie mũrĩo mekethano-inĩ ya 2023 o harĩa tũratigĩrĩire gĩcunjĩ-inĩ kĩa mbere. Tũratigĩrĩire mweri-inĩ jwa ĩtano rĩrĩa antũ batwanthanju Tharaka baumĩrĩire mũbunge wao Gitonga Murugara bakiendaga stima ikinya kwao. Akari batwanthanju Tharaka imbio ikubweketha Mwetimia Murugara itogayekana ndioga rĩra Murungu baitwerekeretie goroe kana imbi tugutubikira mionginio ekuru butibithagia ntundu tiona bantu akubethua ntundu baba inge ni itamba itumukai mweshimiwa aribwira ataindi Murugara raugiri twenje butigwe karea nkungute ekoro toriano ntundwe ito baba na jona agatonga bakayo tiarume koro Ghetto FM. Mweri ojo jwa ĩtano mungi ũrĩa wona iria thingati bawe bendi into biao na bamuretere mbeca riu baciate bia kuria mwanka bakwe nikenda batirimana na Jesu Paul Mackenzie nonere amuteteri. Hawa wanamlaumu Mackenzie anakosa lolote. Wewe umekuja mwenyewe na ujinga wako, umeuza nyumba zako, mjinga. Ni ate wabeta chinka. Yule anayeongoza Mackenzie kanenepa, wao nakonda. Mwenzao anapiga msosi amenawili, wao na nywea atu wanaenda mbinguni. Omuntu omba guchia tabia kuria mwankaga kuate a. Ukiona unafunga mpaka unakufa na mbinguni kwenyewe ukujui. Ujue una changamoto ya afya ya akili ujue. Waziri Kindiki wene ate okuga. Mimi nataka niseme hivi. Huyo mhalifu Paul Mackenzie hata wahi toka jela. Nike wa mugitiro u. Huyu ni muuaji wa halaiki. Anto de wibere askari wancherere Mackenzie akathe kore bakwenda muthithia. Kuchaka nimo. Thithia Mackenzie atea. Kuchaka nimo. Ghetto FM. Nakada ni augire mirani thukagia antu nawe mubunge we Gembe Central Dan Kile wa Karitho atamitera kanya atamichokeria. Nuka kuona urete mira waetwe. Ate tuli ya mira kila siku na twina afya. Bange bakauga muri iyo ati umbanaga na mwekuru. Babo ndari ya mira kwanza to mwekuru mwenye kuru banatu bana. Ni ati ende nakanda yugaga i drug. Kamuntu karo bako kero kere mira indawa cha kulevya. Ni ati ampuru nagwe weja na murugo. Tenge beri yako kawira koranio. Kawira na niki ukwenda kumubira na kibidi. Abero na arome alama. Kaneke beri. Bero. Kundi na ekuru aja baretete thina muno tiga bakwire bubu kubeketha. mboro tweretha ingaba no kwenda kurukio tinda kumweketha kuma mweketha Adiuga ikumubira kwenda. ou araugira akabire inyanga bana wetu turi kwira naru ampurumira otubire Mwire ni bau bange buriuga bubirire mbi na imwe kuru mwake akuga na kwenda kubira. utitubirira mwekuru umwe wetujuriria wejo tubire turi kurumamiro bonthe kounchumura Aya mpuru toni oro kathithia au tuthirie. Ghetto FM. Mweri jwa ĩtandatũ naku antu baburi na bamugani mara ni batetere na inyene nene uria bangi anyunya gwa ntere yu. Ghetto FM. akari bamugani mara imbio ikubweketha Mbicanye ndete muno ndona buria bangi ikubuta wela mugani. ibao bakunywa bangi ana banini na hata bukumenya nio barogotete ona mwana ukamuji wegambano akakurugira negoro wagambano akanagajaga na gukuringa wathima mwana akiringa muciari ibukumenya nara ikwenderua Ngelwa ndimbwe nia kambonani. Ni tukumenya na endagwa bukera atongoria benu ata nene betu batutetherie ona sibo tutetherie bangi yombe kuthira mugani. kinya nagu ntirimiti buri ndigua bangi negukundwa Area yetu ikuingia bangi muno. imbi ingi mbeu mbithi bagutumira Jobi inyuma ule mtu akwenda njuri ncheke bukauga ata bwegie mantu mama tukarende guru tubanganye kwitho kwina program irekethwa chigiterie yuthi yetu kenda yumba kwebana na ndawa cia kulevya ari uyu imubango mwega Marana kumukuru mwene herikanire agutuma ndugu ya wendo na ng'ombe.
kuruntere ubatatonge kagana bwa kurunanda kakabari jagatha Nitula boto kalora nikenda ng'ombe yetu itige utumagirwa ni arume ni tonto ntukwirenge no mwana okerera ni mugwate ari babwire ni arume ora bakathithia bauntuma ng'ombe akabena into yubendaga era mukwae nkigeria na bakiganirie na nte kuona kwe mturega mukuru wae kwaria ma au ne tuterega akuru ndakabwe bure ona ate bwa nteto yu nteto ngego turukigerie twatwe aturi bagitombani na au kuritwa ate a gitombani tura gitombani wonde achokora ngisigo bunge kya mara ni unkuigwa rietwa bwina reo mukuru na ndibuka muthithia ate a ya twenda no tumutu ige getuge atwete getumia kwa ibisa ntura nembi twambira ngieni na mpwimbo tetherie tuthirie mukuru gukwa kando ni ugatiga mukuru njokeza kweria ng'ombe mukuru Geto FM. Riu no twariungire guntu mwanya miru na tharakanithi na tugukinya mawa twethanira na shabiki munene wa mekethano murembo unambiririe kubekethania kinyanire undi gishabiki Geto FM. Aya murembo nawe na twirerie twa na kiria kwenda kuga mukuru mwithi na chetherwa karumbo karaga kwambiria miuge nambirie riu ni untu ati na antu bau akwenda gweketha na arieta bwari we ambiritie na Raila aya twitekere u ungi riu nawe Kalonzo kaugatia sasa mimi tutatetea wananchi wa Kenya mukuru mwithi gore akuye nawe mwirendere kuria kawira mwangaza nawo kaugatia guroria manto yau arieta mamuthiririe mekethano eku au batue tutigwe twendere Geto FM. Mwedi jwa mugwanja na reo nirio kwerekanire Raila Odinga no agwatwe ni untu bwa maandamano jaria atongagiria ndoria baria bamusapotaga muno atiri sapota ba Raila Odinga ni mbica agwati awezi ikuga tu useme na nani tumalize Raila hata yule askari anaenda kumweka pingu ni nani utapita wapi kethiro ati gwatwa ni mbia thithirua we piga porojo ingine mtusi mfanyie nini lakini kunashika Raila kama nani aya nandi twire ni ura gugukara maandamanone polisi anakuja wewe umesimama amesharusha teke kwa singo yako akuma au ukisuba amesha kupiga teke ya matako ukiangalia nyuma alifunika masikio agagukunika metho nae wako na mkono inakaa kama karaya amefunika masikio na macho pamoja no hata nandi wakunikwa na rui mato na metho macho inaona gine inaona star na masikio inafanya ndi rui itiga mato jakiga guatea ndi Geto FM. Azimio ikugeria kuongera ntuko cia maandamano kumema mwanka 3 wa kiumia minista wokaria Kithure Kindiki na berire ibabugerie Profesa Kithure Kindiki Azimio yugete maandamano intuko 3 wa kiumia wale ambao ni wafuasi wa upinzani na hata barudha mukidhani ya kwamba mutajisingizia uhuru wa kikatiba kuchoma mali ya Wakenya, kuua Wakenya, ndakwira antu barigerwa into biako muthenya kari ngugu mtapata chemtamakuni aribonete chamtemakuni Geto FM. kabita bitini okau nirio Rais William Ruto batirimanire na kwaria na Raila maandamano na rwaria ruria baragia rwa kumarania biathira Geto FM. Ntio kuria William Ruto nimbie gugweketha niliongea na kiongozi wa upinzani uriku munene ndugu yangu former prime minister Raila buraugire ate wa maandamano jaretete fujo ria tumekubaliana
ya kwamba hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Amantu jangi jara barate taganijo. Mambo yale mengine yote tunaweza kuzungumza. Raila no buratiri manire noe. Rafiki yangu Mheshimiwa William Samoei Ruto. Boko alia imeenda hii teu. Yeah. Ghetto FM. Rais William Ruto neteresagana State Lodge na kurugurira atori bayo mpingiro bare andea bakathagana inyenene. Ghetto FM. Akaribasagana Nyeri ndigwa rais ariongire nagu haborugira muno. Huku tumekula tumetiba kabisa. Tulikuwa sawa hapa ni tunasiba. Tokanete muno ni mutongoria. Niki eni. Mose kabo arugirwe mbi. Nakaribishwa na chakula. Sahani mzima imejaa nyama. Waleira ndima tokenywa suro angekera kase tegwe muziki. Ghetto FM. Natio scholarship iria ciambiritwe gwacingicurire mandago ari gavana ni ciaretere thina ciari na aritobetia mbeca ciao na nkububania guti muntu wari Kenya utamigirwe ari. We are asking back our money and the bottom line is refund. Ni atongeria baraba ijukirie ketherwa ni bukwenda ire na baite iguru. Tutaki profit, mutupatie tu pesa zetu. Muciari umwe na twire na aria itite mbeca iu. Niliuza shamba, niliuza ng'ombe, niliuza kuku, mpaka kila kitu ndio nichange. Akira na ni watongeria bamwe bakuga muciari aritaga mbeca inkai. Kama ni pesa kidogo kwa mwingine, kwangu ilikarimu kila kitu ambacho nilikuwa nacho. Muciari uo ukorera na twire kiria gikumuridia. Nasikia uchungu. I'm a single parent. Niliuza shamba 2. Why? Gavana wa Uasin Gishu koti moja otigwe kiriro giki. Mimi si kuanzisha hii program, nilipata ikiendelea. Chokia biuria ni untu igore obicine ya gavana ere ya meambiririe. Governor Mandago na our senator akuja aeleze ni nini anajua kuliko hapo. Nataka nijibu nini? Mandago aliugo kamate mudharaba juu. Hawachane na mimi kabisa. Siwezi beba msalaba ya mwingine. Kila mtu aende na msalaba yake. Ghetto FM. Nabo akariba kamagayo dharakahane batetere muno ni untu bwa kwaga ruji ntere iu. Ghetto FM. Akariba kamagayo imbio ikubweketha. Turi na thina muno itutagira na beto ruje. Kaborutaga ruji ku. Twinjagira mpuku. Pole bai muciari. Magoro mana wachokire. Imbi atumire. Betongi gore na gutanga tongo manto mange akaugara. Ititheka gwa mbega ekuru mantu mama imauma. Arimu baba tumagira mbi gukukumite ogu. Mwarimu man kwake moja Jumatatu. Ya kweria kwa Jumakere. Bukera atongoria benu ata. Jinjinjo. MCA. Chucha ningoge mwindu. Ghetto FM.